wena njengakhona ngathana ngiyafa bangwa nasifuni la ngeka wela okay so khona bangwa kilakiza bangwa abamani ngedini yona ngeke smoke la gogo ifuna ya isolution ikhona already into ekhona ngifuna ukunivezela yona umntwana lo ukuze abe ne izonjeli iya into le imkhosele une disorder nanenye egcinekile ngaphanga kuyo ugcine abonakala njengomuntu ogcina ukuba mental disturb because the moment uloku busy udila na this thing estradeni nawo naka because this issue was supposed to ugogo phela mdala manje and ugogo angeke simblame kangako sifuna ukumfaka ipressure and nakhona ugogo kasone if ufuna ukukhuluma iqiniso akafuna isibhudubudu ufuna relax mara singena so umoya kuphezulu ngikhulumile nabo I think it's something asinda ukuthi baya mina ngedlela engibezwe ngakhona baveze ngakhona ibhlungu into engiyibonileko ukuze into lelawo life umntwana lona angathola mhlambe angazi ifuna isinto angazi ngiyabelieve umntwana lo nagogo akasakhumbuli kubalula ukuthi ahelejwe ugogo kunabantu ababereka ngendwezo amhelebhe ukuthi akhona ukuthola into efana njengamaqiniso la izobukela noma right mhlambe nombereko uzothola hayi wena ungayibona nje into le ikhona uyazi mara ukuthi ukuvela bafike bathi wena uzithola ukuthi umntwana lapha uvele out of nowhere kuvela amagama sokhulu ukuthi wena musibhile into le nikhali phakathi nanabe bathiwa batsho sodwa nabo ya nikhali phakathi ngazona uzole no Jeanette namhlanje nikhali phakathi uzole no Jeanette namhlanje magana kana likhulumile barathi nasokukhona ekhaya uJeanette akatshelwa ngabazodwa nabo yeah mina bamthuka kanjani ngiyona leyo ukuthi bathi uJeanette akusuwa la mina ngaenza mina pili uhamba wazikhuluma ngaphandla Jeanette wazenjani bamvuza ngokuphaka ukudelela abantu bamtshela abantu utshele abantu baza phela yazinto lezi mina zange ngiziphumele lapha ukhuluma mala zange ngiziphumele lapha leta ngisho uyasivala bankoshile ngilo umuntu omkhulu bona kakhulu akunamuntu ole right uqotha umuntu bane right basho that is why ngithi wena akunavele akunamuntu ongakhiphekile akunamuntu noma kama njengahlala ibeki kuhle nakahlezi la uthi basho ngaziphumela ngasiphumela nganguma mara ke angitsho nakaqotha ene nakhona yasuka kanjani ngomnyanya bengifethe ukwenzela umntwana nomnyanya nethi sikenza umnyanya la ekhaya kungaba nomala beyakuthi kwanja angekuyikhona phela yazi ukuthi kunjani yes that is why ngithi le khona ukulunga ne baba mako yazi ukuthi kunjani ubisi kulomuntu ene ukosa ama atotana wa that's why yakho balungisa umzwa kuze khona ukulunga because uqala nje nina ngoba ugogo uthi bazisika thina abamema abafowethu bekuze bavume kuma ngikutshelile ngathi bekode babona amalunga bathe ungasinga kakhulu sizakuvela yabona kwami bese ke mina ngiqala nabo bahlezi azange baye ukuqala umsando lesikhathawelile awukona ekhambe kwabo asithomela umalume nje yona into malume kuzolo na kukhutshwa kwazange umalume yabona bona njani zange babekufika bathi bona wababezi lapho wenzisma ne kathombisa ngaqeda wasukipi Chukuthi wayenza into wabangapha wena wakabazuvuma angizokuthi ngithi ngenza ngiyawabisa azange babe khona mina nafanele uphathwe ngiyo azange babe wabo sanqomisana lo wengomeni lo uhlala nabantu abalobolako la wawathi ibhogenga bangekho nje kwenza umnyanya kamakasiso ababi khona enuma uyabatshela kabe ngidla ngifuna basifisisa kati ufonela ugogo ngikela ugogo afonela situma msura ethi uthoma ngalo mkhulu idisi ngabala okay sibudisi ngabala yini ngabe sibudisi sidlula lezi attenda lena isibudisi into ukuzigogo ukuze into leyo khona ukulunga ugogo unfortunately angeke ngisambala ngoba ukhulile that's the problem but nina ke
kusasa ugogo yokulala lokugcina Ndokupa mani. Hey, awugubhe. sihlekisa ngabantu bonke Kade abantu bahleka Kade. Kade abantu bahleka. Kade abantu bahleka. ngavele ngisonana nabantu bathi uJimmy Nandi uyabizwa uJimmy Nandi uyabizwa ukunyelwa ngaphandle ukhulumani wena Jimmy nini ukhuluma ini nabo ukuthi into lefanele siyikhulume la yazi ukukhulumisa indaba ukuthi uyakhamba so bavumele bakhambe ukuthi ukhulumile wathi nokuba ukuthi uba wesipande ufuna ukukhamba Bese bazongifonela athi bathume. mina ngibatshela ukuthi ayikho into ephumako ngibuya kibo Ababuruzu. akana next Ababuruzu. kutsho khona ngisho ngathi izinto babona ukuthi okuziphikisana Ingathi Bathi umntantolo abakhulula. uye kusinomani ukekatezi. usikhulele umntando wethi Ababuruzu nje. kama wangakhipha ibhoksi le-escom mina bengifuna ukuthoma yazi galunga yakajinana nayo ngicabanga ukuthi yilo ukuthoma eningibizele yona Yazi bam abuzu. hayi ngizokufuna ngimtshelile Njengathi ngisho ngizokhamba bazokuhlala efonini bathuka kabalisa. lo mkhulu wathi bathi uJimmy Nandi athatha igoda abethembi Yeah. angiphoqa ngayo leyo angithuka ngesifungo somntwana lo engomeni uJimmy lo mkhulu indaba zala akazazi nazenzakalako Banakuzwa ngefoni ukuthi kazi bathe ungakaswisisa ukuthi uthele mina yama akayithathi uthatha yakalo umfonele yeah bengifuna ukujila nalo naye usinomalo kwasokudla omdala ngikhulumile naye ukhulumile amakhulumile Mara uThemkosi lona uThemkosi ukhuluma vele ukutshinga le kuphini tato. njena singakhulumela nabemzilomama ukuthi batsho Abayikhulu. Iya, utshela ukuthi umntwana ngihlabisa umntwana uyibone kuphi utshela imbuzi lebeyihle wazi ngani ukuthi ngihlaba ikomo lapha uri imbuzi Iya. into le ngeke uyihone ingapha nangapha so uzikhonele wena ngokufuna kwenzela hawu mane bathola i-processing order bangaseza laqala sahlukumezeka i-protection order awenzeli umuntu ekhaya because nangabe wena ufuna ukuvimba umuntu ukuthi angene ekhaya iba impossible leyo ukuthi ngoba naye sekhaya angitsho nangabe uyazi umthetho uthini nangabe wena uzibona ngathi awukho safe or awuzizwa ungekho secure kose uthole istand utholele istand uthole peace of mind but ekhaya wonke umuntu uvumelekile uvumelekile la abantu abahlala lapha angitsho ingakho ngibuyela back to square one ukuthi nangabe ufila ngathi ukhona umuntu uyakudelela ekhaya because that is why bathi i-peace iba sendaweni yakho as long as usekhaya uyokuhlala uyi-experience lento leyo ngoba anytime umuntu omunye nomuntu lokusokuxhophorotsha mara umbala umuntu khona kesaka angitsho asikhulumi ngokulala ngaphandle ngizama ukukukhombisa ukuthi nangabe mhlambe mina ngizama ukukhulumisa leyo ukuthi bathi wenzele into le-protection order i-protection order nawuceda ukumenzela izoba affecta ngoba obviously okufuna ukulalela ngebayivuma ukuthi okuthoma bakuze ukuthi sikhiphele ubufakazi ukuthi nawo tikithi ufuna umenzela i-protection order kuphi but ungayenzela umuntu i-protection order ekhaya but no wayengabenzela i-protection order umuntu ungayenzela i-protection order and bayatsho ukuthi bona abavamisa ukuza beze ngenxa because of bathi ngicala nababhala eminyanya leni abezimleleleyo because of bona bayayichaza nje ngibuza umakho question eyi-1 ugogo ujabulani Ujabulani wabeshona labangasabo bambethale eminyanyeni nabo uJabulani wakalo lo ngisho ngathombisa naye wathombisa nakusula kwathi uJabulani angeza uJabulani zandezela bakhambe kwabangani problem ukunivala kwakhona ikhulume ephikisana ngoba nasizokhuluma uthola ukuthi omunye uyangena ngisho ngifuna ukubanikeza i-chance nginikeza i-chance sifuna ukuthi yenyumba uThemkosi loyinyumba uThemkosi wafika la kuzokuthokoza abafazi ababeza wafika la mhlawumbe kimi umnikazi omnyanya wathola abangena ngabo bomfu wangenzasi nomharifu wathi yakhambani la ababamba so abantu abakhulu umala umuzi lo ngewethu lo umuzi lo wakhiwa ngithi lo ushona ukhamba wathi uskipha wathi ngithi hey futhi khona phuma la undoda kwakho leyathi sibambele ibhiwu sala notshwala ekhaya lo kanti ahlezi la
ngasona bathukana kwafika la ukhari bosikamtshela ukuthi abangani bakho bathundra abentwana wona uthundra amanzi okwabiza igama mina zange bathanda ukusifunza amagama yabona wathi wasithombisa irehe